Mae Mentro yn fenter sydd wedi'i llunio i helpu pari ffermwyr a thirfeddianwyr sy'n chwilio am gyfle i gamu nôl o'r diwydiant gyda newydd-ddyfodiaid sy'n chwilio am ffordd i mewn i ffermio. Mae'n arwain pobl ar y ddwy ochr drwy'r camau allweddol sy'n angenrheidiol i ganfod partner busnes posibl. Mae pecyn integredig o hyfforddiant, mentora a chefnogaeth busnes yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r hyder angenrheidiol i'r rheini sy'n cymryd rhan yw cynorthwyo i gyflawni nod, sef ffermio'n annibynnol am y tro cyntaf neu gychwyn ar y broses o ymddeol. Daeth dros 150 o bobl i chwilio am bartneriau busnes mewn cyfres o weithdai rhwydweithio yn ddiweddar. Cynhaliwyd un o'r gweithdai yn Aberaeron. Having somebody in a joint venture basis, I like the idea that they have a vested interest and consequently are motivated and therefore have a higher level of aspiration to achieve within that business. Wel, mae cynllun Mentro, mi'n gobeithio, yn mynd i roi cyfle i rywun sydd â diddordeb i ddod mewn i'r ochr ffarmo a rhoi ar sail mwy ffurfiol, fel yr un sydd yn mynd yn hun a gweld pobl sydd rownd i fi mynd yn hun. Dwi'n mawr obeithio ac yn annog pobl ifanc sydd unrhyw ddiddordeb i o leia edrych ar y posibilrwydd. Y manteision o wneud joint venture yw bod gyda chi ffarmwr sydd gyda digon o brofiad i helpu chi cymeryd y baich ar cymeryd cyfrifoldeb ac i wneud y penderfyniadau o'r ffarm. Mae'r ffarmwr yn gwybod y ffarm yn well na fi a felly mae fe am y cwbl o blynyddoedd gyntaf yn gallu wneud y penderfyniadau cywir am y ffarm. Dyma fap yn dangos lleoliadau yr rhai sy'n cymryd rhan ar draws Cymru ar hyn o bryd. Un ffermwr ifanc sydd wedi mentro yw Rhys Richards o ardal Talabont yng Ngogledd Ceredigion. Mae Rhys bellach yn ffermio mewn partneriaeth â'r brodyr Nick a David Nichols sy'n cadw 60 o wartheg beef Signo, croes Limousin a Simental mewn system organig ar fferm 320 erw Gwernant, ger Hyd Lewis, Llantysil. We decided to look into ways of easing our workload, and originally we didn't really think of a joint venture, but then looking into ways of easing our work, we came upon advice which suggested this joint venture. We had advice from John Crimes, who had set up joint venture with other people. We were introducing other people and it seemed very successful. And David and I decided that would probably suit us as well. Well, the main things were getting a contract that suited us all, but most important was finding a person we could get on with. It's got to be. I'm sure that some people may go into this and may have 2 or 3 false starts, but we were lucky with Rhys. He's very tolerant. Yeah, the top-end agreement we've got with Rhys is he takes a share of the profits, and after about 5 years he owns half the livestock. In the meantime, Rhys is drawing a small wage. He's got the farmhouse to live in with his partner, and occasionally in the summer when we're not that busy he can go off and earn a bit of money off farm for a local contractor. We came up with a business model through advice from Farming Connect and John Crimes, which seemed to work quite well. We went through quite a few different options, but the one we've settled for I think will do the job perfectly. It's taken a feeling of responsibility off our shoulders. As we're getting older, the physical work became more difficult. Always the fear of David becoming ill or me becoming ill, and certainly too much work for the one who was well. So it's taken that worry away from us. The benefits of a venture as regards our concerns were still being able to keep an interest in the farm and keep everything up to date maintenance wise and that sort of thing, whereas if we rented it out
we wouldn't have much say in what was going on at all. It's also very nice to be able to come in and do as little or as much as we want to do, rather than after 55 years of farming, suddenly sitting at home twiddling the thumbs. The advice I'd give for anybody thinking about doing the same thing would be go for it. I mean, nothing ventured, nothing gained, and it seems to be working all right for us, so go for it, I say. Rhys Richards dwi'n reiddiol o Talabont, wedi cael ei fagu ar fferm deuluol. Yn anffodus oedd dim lle iddo fi ar y ffarm yna. Felly allan i weithio am cwpl o blynyddoedd, a yna allan i Zela Newydd a gweld bod share farming gweithio'n dda allan yna. A dod nôl wedyn a edrych mewn i rentio neu ffarm gownsil, ond o'n i'n gweld taw partneriaeth neu share farming oedd yr opsiwn gorau iddo fi. Is I nabod y brodyr trwy ffrind oedd yn neud share farming ac oedd nhw'n edrych amdano partner i ddod mewn at y busnes. Nes I gysylltu gyda John Crimes o Cara a the ymlaen o fyna. Gwrddes I ar brodyr a wneud trial period am 6 mis a nawr dwi'n partner ers Ebrill llynedd. Mae'r strwythur busnes yma yn cynnig iddo fi gynnau fwy o incentive I wneud siŵr bod y stoc I gyd yn iawn a bod y ffarm yn rhedeg yn llyfn ac yn llwyddiannus oherwydd gynnau siar yn y busnes yn hytrach na bod yn was ffarm lle does dim gymaint o responsibilities. Y pethau sydd angen ystyried trwy roi menter ar hyd at gilydd ydy bod chi'n gallu dod mlaen gyda'r partner neu'r partneriad. Hwna sydd yn mwyaf pwysig achos ydych chi'n gweld nhw bob dydd ac yn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd ar y ffarm o ddydd I ddydd a mae hwnna'n bwysig iawn. Cyngor fydden ni'n rhoi I unrhyw un sy'n edrych mewn I wneud rhywbeth fel dwi'n wneud ydy I cysylltu efo pobl fel Farming Connect a I edrych pwy cyfleoedd sydd I gael allan yna. Achos does dim llawer o gyfleoedd I gael yna dyddiau yma I rhywun ifanc I ddechrau mewn ffermio a dwi'n gweld hwn yn gyfle da I ddechrau gyrfa mewn ffermio. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi adnabod 35 par newydd posib sy'n ymchwilio mewn I opsiynau ffermio ar y cyd. Mae 17 par yn derbyn cyngor busnes ac arweiniad cyfreithiol drwy'n gwasanaeth cynghori ar hyn o bryd. Mae 7 partneriaeth wedi cwblhau'r broses ac bellach wedi sefydlu busnes ffermio ar y cyd newydd sbon. Ydych chi'n barod I fentro? Am fwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni heddiw